Kasnong tenroj kabahap maukun rausi na di blok kabapau ba hak jingdon kinong sumar batbet dak jing start tenrai bat ki dawai kemban hak wai terik risau arajar puar kala saki ya jingwan bu mau nongrem ban kentiu kerdan no ya tenroj sub center saka primary health center bat kumjuru ke jingpli ya ying school bertemai jong tenroj government LP school dau ba ban te dor lingdo amele ke maukun rau kusensi ubadiru menteri bedikmi ya tenat kamrem bat ka kamilya kai ke sorkar jela kani ke sub center ke de ke bala play nadu snem sejak ndai spa prapuai bat kat nang ya kisngi ba ka jinga jing sekri jongka saki bapang basitom kamkot borsu wala ka de ka wei ne ki jaka a jing sumar batbet bha bala yo jing thu ta ka sarkar jela bat ka sarkar india kumju halor kani ka jing e omeliu la sim yak sin jam ban kertiu kerdan no sak phc ya kani ka sub center bat shen onte ya ka ha ka jaka ka bahe kumbalai e kartam ha ka te kisnong yakani ka PhD onte hakamang tingka kabala jan kot sipho klur tingka bat kanlong ka jingkur khu yakin nong song snong omtang hathan roi henrei kisnong ki bomarjan ki bala nang roi nang he haka jingbun pai kat nang mi kisngi kisnam kat bai ka skul pat kabala kaladur na kabalong menchua kabala don kumbai nyopo snam karta haka te kisnong late hakamang tingka kabalong lai pinyo lang haka jingyalang pli yo maunong rem bat kentiu kerdan ya ka sub center kumju ya ka jingpli ya ka ying school lai don lang dau ba martel and mukim MDC kamaugun ro uba medhi star warba amelibarim kading ling constancy ka Dr. A Lingdo DMHO East Kasil district u Dr. Shaji ML principal ka Good Shepherd Higher Secondary School Jongsha u Dr. Eki Nongri Dr. in charge Jongsha PhD uba Harkin Warji Sordar Thenroid uba Olet Karsono Sordar Jongsha kinong hikai batkna school ka Thenroid Government LP School kinong sengsong nalor ki wepan Kajinyo jong fi ban upgrade siaka PhD kadai ka jinjok jong kinong song song jong sinong pura kamdai ya sang bang yong bang chule politically ban le politics bang kuat ban ora ya PhD andai kadai kajinyo trai lang jong kinong song song jong sinong pura ban ngai ini sisa ya ka jingang no ya ka kinong song song jong sinong pura ilong keme ilong pa iba ut iba nam bak iba don sisa ya ta jinsan ya ka health department kaban iba lek na gawi gapor siya gawi gapor banrong banmi ang tay hapo health center nga nado bangalong MDC hado kardan banganyo long MLA ngajuan ban kmi ban pai namar ya ka jin khamya ya ka jin don kam sisa ban upgrade no siya ka PhD namar ban subu tang yung maunong rin lasay ka buling gamgan pinang utu bapai ulawan tapi dai non dai ba nam kuat kunta namar gai ka bang ajunjat ngajuyeng ngajukren ngaduk kuat di bangsa ya ka bangala oh ya ka bamlang ni ba ko senang serai labur ke lagi skol ngumla berlen di skol di balang di skol simat di labur henry diken mau ba bagas skol government LP school pa kalau kamu ke condition jong ke building ke school. Kita mau kalau kamu ke school lantai. Bak tapi recollect ya kata. Perkat yang ke school ke bapi mensua, bak yang ke school mentah long kamu. Ya biar kami ya biar dah. Bak nak mau bang wong saudara yang bak nilai kamu ke government LP school lagi. Kalau irenjan bak mudah su bakwa ke school. Ke building gamlong syu bansong rumlong da slap ru je lalong no kumbaong kutin dayang ru ingko gedo nesong ru je tingong ngakang ko itu da iya isya bat nagaliang jonga kumbaong juang ba pai de kamjam da kakam ap hendia tamangin ya trai si tomlang da ga jingkul ku jong blai trai kanga iyo ya kani new building government LP school hangi
Kajing nang jing start kadai bangi terang bat ilayo ya kadai building ni terang. Ngin penan kam bat sumar ya ka. Ni sebut saudara kejudan lang. Bahe bat lebih baru kinong kitam do besnong tibumbat noi kai. Tong inya bat lang yu ribon ngin yakap nak bahe ali. Wei ar la